So now, dati manan, ninayon nyo na ito, sursuro tayo about prayer. Our focus in prayer. May isang fokusan tayo kami in prayer is the revelation of God. Iti Ephesians 1, verse 15. Iso nga siya nga pastoryo, ti karakararag ko, Lord, i-reveal mo't sarilim kanek. Nagiiyan kamot kanek kas kunam. Ti spiritum nga nagyan dito yung temple. Amin nga power mo ada kanek. Yung mapingay, hangko maawatan nga power pulak. Hangko maawatan di power mo in my life. So I pray, reveal this to me. Because I believe, I accept your word, this is truth. Agpaypayso na ito'y. Kinapudno na ito'y. So I receive, I pray for revelation. No, ikarkarharag ko nga kasi maramdama, i-reveal na Apo Diyos yung power na. Jaya ka may strengthen. Jaya ka tumurturod. Jaya ka makitkita day. Kaadhana ka niya. Amen? Tagijay gamin di kararag. Halang nga panay di ay makahan, bumaknang. Met pa yung ikararag mo dagijay. Pero may medyo man nga ikararag yung bumaknang kayo. The knowledge of God. When tauray baknang ka dito, inawan amom ti word of God, vaksinan na kamalang. Katamu yung vaccine nga di ay, first step lang di ay. Vaccine, indo no kwa, may control dan iti tao. Hanta yung aming amot effect na, even nag-do doktor. We do not know the real side effect of that. Hanta yung amuno after 2 years no anya ti mangyari kung kunan ti adu nga doktor. Ket kunan ni Nostradamus nga after the vaccine agbaling nga sumbi ti tao. Yan ay prophet Nostradamus. Ya, scientist di ay. Inadaadal na ti mangyari in the future. True ijay pagka-scientist na. Ket possible pi man di ay, tahanta yung amuno, anya day chemical nga naikarga. Hanta yung amuno ay in kukwada kayo no, day ti 2 years, kadagbaling nga sumbi ti tao, awang bulin. Di ba? Ulak ko na rin. Because nadadal ti minda, di kargahan naman nanti, diyan ay kargahan na jay memory. Tapno tulungan da jay brain. Ito no naala da yan, i-manage dan da jay brain ti taon. Ito no kuan 666 na nga microchip. Dati next nga mini jay. Kailangan di ba pastor, muda da jay nga revelation. You see? Woo! Katanya gamin ayat ti biyak dito ilubong. Ti kapintasan mapang kay jay langit. Hallelujah! Awan mo't mabalin tayo, nakaprapisi na tayo, mangyari nga mangyari, whether you like it or not. Tilang aramidam, si kada jay agistay kini Jesus. Palakpak kini Lord. So now, mapantayon verse 15. Wherefore, I also, after I heard of your faith in the Lord, believer na gito ya, in the Lord Jesus, and love unto all the saints, dinangag ko, kung na dito'y, ti pamatiyo kini Lord Jesus, kente ayat yung kali sa santo believer na gito'y. Ingkararag ni Paul palang dito'y. Oray believer dan. Adan ti ayat da. Ngam ti prayer palang ni Paul dito'y, verse 16. Cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Ang kung insardeng, nga nangikarkararag kada kayo, kung nanapay lang, hanangin baga nga, nangagkumatan ng tipamati, o kinayat yo, akat usto na, hanangin baga niyay. No dikat din, tuloy na, inkararag ko, daytoy, nyating kararag na, making mention of you in my
Prayers. Basahan tayo 1, verse 16. Yan, kanayon na nga banggitan ni Sura dahil ati trabahon ti pastor. So nga oray siya, oray na kami, kanayon may banggitan na kayo magkita church ito'y. Lukatam, iti revelation da. Parang mo na gito mapaspasamak, parang mo di kinadjus mo, na gito prayer me, oray gito intercessor. Amen! Yamahang kayo manan nga agtrasa nga, di ba lada gagin intercede. Sikapay matuturog ka nga urok ka. Agkararag ka mo ti personal mo. Amen? Verse 17. Kung nanay day. Sige, basa. Yan, dahil ti prayer na. Anya ti prayer na that the God of our Lord Jesus, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom. Ikanda kayo kuma, ti spirito to kinasirib, and revelation in the knowledge of Him. So makita yun ay, ikanda kayong mati, spirito to kinasirib, kin revelasyon, panakaiparang, panakaiparangarang, iti panakamam mo kanyana. Kita nyo na ito yung prayer, para believer na ito eh. Iso nga din nakita ka na ito yung prayer ni Paul, inalak ti sarilik dahil nga prayer. Lord, ada kanyak ti spirit of wisdom, dawatak man nga ag-work dahil ito. Ag-operate kanyak na ito spirit of wisdom and revelation ti panakam amuking ka. Kasi kitaan nyo, ni Father God ama tayo, na tayo ti anak na. Ada ba tunay nga revelation mo ijay? Nga talaga ba nga amum kat tatang mo ti Diyos? Kat si kajay anak na? Amuyo nga talaga di ay. Nga kaslay pa nakaamum jay physical nga amam. Nga tatang mo, isong ano, tatang. Ada nilutom di tatang mga anak, kay kasi kakadagos. Because you know nga amam. Ngam ni tatang mo pa ija langit. Nga Diyos, nga possessor of heaven and earth, han mo pa yung makita nga kukuam di kukuha na. Jadi kunada nga kurang kati revelation knowledge. Iso nga ikararag mo, ama nga Diyos, sikati tatang ko, siyak di anak mo. Kunami di saom, nga aming nga kukuam, kukuak. Power mo, power ta. Nga mapay nga ta, nga siyak nga anak mo dito'y, kaslakla tatao nga wampaw power na. Diti kurang na diyay. Diti kunada nga no ikararag mo di revelation knowledge, maawatam da diyay, kas pa nakaawat mo ti physical realm. Malalayo? Iso nga kanyak, nag-interesado ak dito nga klase ti prayer. Nga timay sa kararag ko in my life, reveal yourself to me as my Father. Reveal yourself to me as a rich God. Reveal yourself to me as a big, big God. Nga you are bigger than the devil, aming nga demonyo of demons of hell. Dakdakkel ka o Diyos. Because apay nga adabutang minumaming santi devil, imbis nga sika tinagiyan ka na kami. So the more nga i-reveal ni Hapo Diyos na gitoy, the more nga madimdimulis the fear in my life. Kasi mauawatak niya kadakkel niya ka-powerful ti Diyos, no pay-hanpay nga interaminti because ado pa lang tad aralak kaniya na. So,
Kasdahi iti desire ni Paul, iti church, iti Ephesian church, kaya naging insursurwana. That's my desire for you also. Desire ko de jay kada kayo, hanggo kayat nga may kayo lang agdengdengeg, ahan nyo nga mamamuning nga ni Apo Diyos ti tunay nga amayo. Dinabor na di nakamok nga amak isuna, but adu ti kurang na rin. Iso nga hana kakampante, ide ikiklaim ko no ikarkarharag ko kanya na because kurang akti revelation. Ngam di karkararag ko na jay biglang aglawag. Karang kayo encourage ka na kayo diya because no mai-reveal ka na kayo sa yung tukuna, ito yung gayam dahi baga-baga ni pastor. Apa yung hana ka mabutang gani Satanas? Apa yung hana ka mabutang iti COVID? Mauawatak di kina Diyos ti Diyos nga nagbabalay ka nek. He is bigger than COVID. He is bigger than the government. He is bigger than any human being. He is higher than them. Hallelujah! Daday ti mang ikat ti fear. Tidaduma ure kasanulaing da dito ulo. I-control na ti demonic fear. Tati mang ikat ken ka ti demonic fear. Tiya revelation mo ay kina Diyos ti Diyos ijabiyag mo. So nga ito'y mayat ito'y ikararag. Pukusan nyo rin ito prayer. Hallelujah. Revelation in the knowledge of Him. Verse 18. Okay, so makita nyo dyan. The eyes of your understanding. Amoy dati spiritual eyes tayo nga makakita iti spiritual things. Nga kaya na nga maawatan iti kina Diyos ti Diyos. Amen? The eyes of your understanding being enlightened. Malawagan. Aglawag. Kitaan nyo ka di the Bible niya. Kunan na the Bible. Idiinawat tayo ni Jesus as our Lord and Savior. Pinmasok ni Jesus iti biyag tayo. And then He became our life. Nagbalinso na nga biyag ka na tayo. Ngamno, kurang ka ti enlightenment ti jay. Han ka malawagan. No sino ni Jesus nga biyag mo? Nga ni Jesus nga biyag, He is greater than death. No han ka may enlighten ni jay, takrot ka kinipatay. Han lang nga COVID. Takrot ka iti sakit, takrot ka kinisaydan. Ngam ti kinapununan ni Jesus Christ nga life mo, iso dyan na tayo ket nagungar, nga nakatugaw iti makanawan ti Ama, nga iso na ti biyag tayo tata, nga nang conquer kini Satan. So nung makita mo kuman ni Jesus as your life, amom nga jay life mo nga ni Jesus, under na ni patay. Ngam nung haka ba enlighten ni jay, ipagbagam lang ijay nguso, ijay ngiwat. Jesus is my life. Jesus is my life. Ngam no into no umay jay COVID. Awan mo't kang kaya na da jay pamatim. Hanamat gaya nga kaya nga i-overcome. Imbis nga ni Jesus in-overcome nan aming nga power of the enemy. Katadjay nga yung nang overcome ti aming nga power ti enemy, nga life mo nga Jesus, iso dyan nagbabalay, iti tulang mo. Ngam no ma-enlighten kayo dyan, maawatam nga talaga na dyan, nga ni Jesus nagbabalay dito'y, nga life, powerful than death, hanang mo nga kabutang dihay. Diti power na dyan ma-enlighten, but you need to pray. Tani, nabayag nga tawon nga kararag ko na ito church sa'yo. Lord,
I-reveal mo ti sarilim karagito'y congregation. Pakaawat mo di kinasiasinom. Tapno iti kasta makita da nga baknang da. Makita da nga nasalon at da. Makita da nga adda ka kadakwada. Nagida iti karakarharag. So kailangan kami nagkararag kayo yung personal prayer. Haan kayo agtras lang di prayer ko. Amen. Amoy for example kanyak. Ni Jesus nga life ko nga inawat ko. Aming nga kukwat ti Ama adake ni Jesus. So di inawat ko ni Jesus, naawat ko aming nga kinabak ng ti Ama. Now, so I am rich because of Jesus. So nga hanak agpo problema ta kasapulak tinaldaw. Basta agtrabaho ak, aramidak ti paparamid ni Lord, ti kinabak nang naagplo kanyak. Why? Ni Jesus, nga kinabaknang ko, isuti life ko, aming nga kukwat ti Ama, da kanya na, amin ba't nga da ni Jesus, in my kanyak. So because I know, nga isunat ti kinabaknang ko, kahit ko ti agbiag kanya na, ikarkararag ko dagiti ugali na, dagiday faith na, dagiday revelation na, nga work kanyak, tapno, rumwarya kinarangay ko. Titeraramida kathabang arumrumado ay awang problema iti material things. Tingnan po nun, nahanak ka problema iti material things. I know I am rich because ni Jesus kinabaknang ko. No kasi kumatikwayo, hanga di kwarta, kitaan nyo ang kinabaknang nyo ni Jesus. Parwaro na ti kwarta. Saan kayo bagakmat? Panasin nyo ka di nga kitaan da dyan nga kina Jesus ni Jesus kada kayo isuti aplayo. Ora ada ka di business. Di ugali ni Jesus ti rumwarking ka nga di ko na ni Brother Milton pagka-generous. Da jay life na nga baknang ti apply mo. Oray last days da ito yan tayo. Rumang ay da jay nga biyag. Takinongker nan ti curse in this world. Timistik ka na tayong tumat ka, te kwarta ti kitaan tayo. Ni Jesus nalipatan tayo, no sino isuna? Endo ko tumartaray di kwarta. Mapapan di baksin. Ngayon ni Jesus, sinakita mong kinabaknang mo, ala na di mapan kuma di baksin. Because that is for you. Wow! Ngayon kailangan ti revelation, enlightenment who Jesus is. Dagita ti pukusan yung amin ti prayer. Hanggaday, Lord, padua man iti income ko, alam pa ya, Lord, yamamuman no sino ka kanyak. Yan naman mo man ni Jesus kanaya kakinabaknang ko. Tapno dumakkel ti income ko. Tano na pan kay di income nga dago, saan na nga ni Jesus iti pundasyon ti kinabaknang mo? Dagita ti kailangan nyo mawatan. Even healing, by the stripes of Jesus, we are healed. Kitya life ni Jesus, no sickness, zero disease. I know that in my life. Nang kita nyo, oray siya kat naatakak pa lang. Dahito yung amount. Na-experience ko the perming pain in my body. Nagpo-flow ti blood in my body. Natumakdara kat rumrumwar ti blood. Nana. Permi ti pain. So, tinaramid ko, intuloy ko nga in-meditate. Jesus, sikat jay health. Nga life, nga health, nga nagbala dito yung body. Reveal this to me. I know nga kinawasandak ti kinadiyos mo. In kawas ko ti kinasiasinum. By faith, but I need revelation. Sujay,
Nakita nyo man ang tata, nakatakdirak, even, adalah tati pain in my body, but I'm here, standing in the name of Jesus. Di ko matibiyag tayo ngamin. Amoy no mawatan nyo nga talaga no sino ni Jesus, hanggang agdepender dito yung na-create, agdepender kay the creator nga daking ka. That's the real life of faith. Amen? Ngam dagito'y nga ron ti kailangan. Kailangan nga agkararag kayo. Kunana, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know. Believer na gito'y kunak. That ye may know what is the hope of His calling and what the riches of glory of His inheritance in the saints. So makita yun dyan. Maawatan nyo pa ida dyan kinabaknang. Ngayon patawid na kalagay sa santo. Datayo rin. Nga mapay nga doon believer. Nga sanda makita nga they are rich. Nga dakal the inheritance na kini Jesus. Because han nga na-enlighten ti mata na ijay. Dahil tadi ti mangyari pa kanyak isunga, I know I am rich. Katikararag ko manan, ito nga pain nga nangyari in my life. Reveal yourself nga sikat tinang kawis kanyak ti kina Diyos mo. Inbabadok ti kina Diyos mo because kinunam ngay kawis mi ni Kristo. So tikawis ko ni Jesus by the power of the Holy Ghost, my spirit, soul, and body, tikinadjus mo, iso tibadok, your power, your wisdom, amen, your character, holiness, righteousness, inbabadok si Kaama. So awan ti karbangan na gitoy, nga pain, nga mang destroy kanayak. Kagitsay, the more makitam dayay in the Spirit, the more nga maging totoo. Iso nga nagita ti kararag nagitin mo una nga gitoy nga believer. So kad nagitoy ti pukusan niyo. Hanga din no kararag kayo panay makan, panay pilak. Uray man ada pilak mo no. In may the COVID. May mayat ka baknang ka kini Jesus sabto umay ti kwarta hanga alan ti COVID. Abe ko mga alan ti COVID ngay. Handa ka nga ron ka matas ni COVID. Hallelujah. Shukalabahanda. Mapantayo verse 18. Tuloy tayo dyan. Ngayon basahan tayo di NLT. Okay. NLT tayo basahan. Okay. So makita tayo dyan. I pray that your heart will be flooded with light. Malayos tilawag. Amen. Di pusom. Nakita nyo ba rita? Amoy no aglawag, nung ay kasfarigan, no damo nga dengdenggan nyo rito, ikas blurred ngay, hanyo nga talaga nga makomprehend, hanyo makarga, nga no ikarkararag yo, sayo mid-meditate ngay accept, madamdama, bigla nga na-comprehend mo. Ngagpaypayso ije biyag mo reyay. Bigla nga aglawag. Ijayan nga jay faith mo aggrow. Jay power of God ije life mo agmanifest jay mas higher level of power. Hallelujah. So nga nagitoy pa yadi no da nga agpipray nagitoy ti prayer ko tata. Nilapsa ko jay prayer nga pilak, bado, fried chicken, balay, lugan. Nawan na gidya nga prayer ko.
Ti prayer ko kahit ka mamamu ni Apo Diyos. Ta once ka bumakna nga kini Apo Diyos, may provide mo lang amin na kita. Tedya ko na nga seek ye first His kingdom in His righteousness. Kailangan nga makita yun eh. Kamdut palay palang kararag yung gamit. Lugan. Palay. Kwarta. Kita dyan pa spirit mo kat spiritual life mo kat nakukutong. Kaya na mo lang ayan o pabaklayan ni Apo Diyos ti 1 million. Baka maspak mo lang. So kailangan baknang ka kini Apo Diyos. Pano ikanda ka ti 1 billion, kayang-kayang nga i-manage. Hallelujah! That they flooded with light. Verse 19, Ijay NLT. I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe Him. This is the same mighty power. And Osarna, in the verse 20, that raised Jesus Christ from the dead and seated Him in the place of honor of God's right hand in the heavenly realms. Ti may sabay nga kararag na nga maawatan niyo kuma ngonya kadakkel ti power na nga da kayo nga namati. Oh. Kita nyo kadi amoy ti power nga da kada tayo. Ami nga power ti Holy Spirit iso da kada tayo. Ket ti power ti Holy Spirit iso the power of the Father. The power of the Son. Aday the Holy Spirit. Ti Holy Spirit so dyan ang pagungar king Kristo manipod kin patay. Dadya nga Holy Spirit power so dyan dadya believer. Agasong ka dito nga power mo no. Nung makita mo nga talaga dito nga power mo, pati power ti Holy Ghost so tinang create ti heaven and earth, pati ni Satan, di Lucifer pa lang, create ti Holy Spirit. Kat iso di lumablaban lang di ay. So nga di power nga da ka na tayo, Creator of heaven and earth. So iti nang create ti aming nga balag. No amom kumade nga power mo. Nga isuti adaking ka. Katsamo sang wen dagito nga power ito'y lubong. Hanyang iti kaya daking ka kat the Holy Spirit kensi ka may sakayo ti power kat mabalin mong usaran dadya nga power na to destroy your enemy here on earth. Dahil tadi nga talaga ti life ti believer. Dito yung Bible. So nga dyan life tayo, nga kung nga believer dito'y, awan, na itataya putap ay kanan di kan kanay. Hanadi nga talaga nga iso ti biblical truth. Biblical believer. Diyay dengdenggan tayo na tayo, titira ito'y. Nga lubong, nga naduma. Ibagbaga na nga believer lang no question na ram nga anya binilieve mo. Kini Jesus. There is power in the name of Jesus. Okay. Amin nga power aday janagan ni Jesus. Tati back up tinagan ni Jesus Holy Spirit. Kito talagang amom nga daking kati power in the name of Jesus. Into nga rin no umay kalaban nga pang i-apply am kuma. Di mo mo't i-apply. Di han mo binilieve, you do not know. Han mo nga na-comprehend. So you need to pray for comprehension. Hallelujah. Amen. Mawawatan niyo. Dito nga preaching tayo. Guyudok na kayo ija, binatak na kayo taipan ko na kayo dito nga label. Di kinapod na, you in your God is so powerful. Hallelujah. Taaming nga power ti Ama, nga Holy Spirit, so di adaking ka nga believer.
Diyan ang pagungar na kini Kristo manipod kin patay. Diyan ang pagungar kini Lazaro nga spirit isudayada ka na tayo. Diyan ang create iti Son in moon nga Holy Ghost isudayada ka na tayo. So all power of God is in you. Tikurang na lang ijay. You need to pray for comprehension. Enlightenment. Tapno mausar mo na dyan nga power against your enemies. Mausar mo na dyan nga power nga agwork iti miracle, creative miracle in your life. Woo! Hallelujah! Transfer tayo ba city, Jekwa? Chapter 3, iti Ephesians. Irugito yung malang verse 16. Iti NLT. Kita nyo na chapter 1, suro ni Paul. Chapter 3, suro naman na dito eh. So very important, inulit-ulit na eh. Amoy no, paulit-ulit lang ibagay sa Bible, very important. I pray that from His glorious unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Makita nyo, unlimited resources. His power is unlimited. His love is unlimited. His wisdom is unlimited. His riches is unlimited. His resources is unlimited. Get at work today by His Spirit in your life. Pero, tinaramid ni Paul, inkararag naman nanday ay kalagida Ephesians. Believers, sumatikar kararag ko karak tayo dito'y congregation. Verse 17, then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. Kasam na ita? Amen. Jeramut na. Aromamut ka kumakanya na. Or agramut iso naking ka. Dagita di iso mamingsan. Dadadang-danggak. Praise God, pima ni pastor, talagang strong ti faith na. This is the reason. Hana ka nagbalin nga strong iti faith no awan ti revelation ko ka nagitoy. Agbalin ka lang yung strong ti faith no amom ni Father God, ni Jesus ken ti Holy Spirit in your life. Nohan mo nga mamamo ti Dios through revelation, weak ka nga Christian. Uray na bayag ka. So nga kanyak, kanayon ko ibaga, no i-reveal mo ti sarili mo kanyak sa agbalin lang strong. So I need to know you more. Reveal yourself to me. Verse 19, tuloy ti kararag na, may you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully, then you will be made complete with all the fullness of life or fullness of God and power that comes from God. Anyati may puno ken ka? Fullness of life and power that comes from God. Kaya nasa wala ay mapno ka till life and power of God. Iso ano kung kunayo nga dati Diyos ka na kayo? Anya nga iti ada ka na kayo? Sino ti dati Diyos ka niya na? Anya nga iti ada ka na kayo? Oh, anya pa iti ada? Life, anya pa kailangan nyo nga makomprehend ay tanong mo nga talaga nga life of God, the life mo, awan dalag na.
No mo nga aming nga power nga ng create the heaven and earth, kat isuli adaking ka, di makaaramid ka kumati miracle. Di awang kumakabutong mo kini Satan. Di adito tunay nga believer pa i the Bible. Hanga day pa lang in-introduce sila duma dito yung nga ti believer kat kaslada mo lang tagalubong. Ngauray man ibasa-basa di ay. Romans 12 verse 1 and 2. Nga, pakpakasik ka na kayo. Pananay dyan, nga marinyo kumati ka panunutan nyo. Hang kayo nga mabuloy, tila ito yung system of this world. But be transformed by the renewing of your mind. Nga mawala ta, kita am dagiti ado nga believer, kaslada, system of this world, tikasada nga bibiyag. System of kingdom of God kumaa. System ijay heaven. Ti dapat mo nga ibiyag. Dahil inbibiyag pa din mo una nga namati kang natayo. So nga natayo dito dahil matipapanan tayo. Hanga system of this world, system of God. System of God's kingdom. Tayo baga nga ano, di ka mabuloy ti dito nga sistema dito nga lubong. Nukang ka mabuloy di sistema ti lubong, anya nga sistema. Ti kasamot nga maagbyag, adagayan pa ti sistema ti kingdom of God. Hallelujah. Kararag yun na gito'y. Tanuhan nyo nga kararag na gito'y. Kasla nagrigat nga magawahat. Nga basta kiti, I believe, I pray, no ko na maramdama, nagawat mo gayam. Woo! Amen? Praise God. So tuloy tayo. May you experience the love of Christ. And then verse 20. Now all glory to God who is able. Kaya na. Through His mighty power at work within us. Mabandi power na go-work tiya unag tayo. To accomplish infinitely more than we might ask or think. Sino ti makakaya? Nga mangilibil keng kay Jai? God. Kayang mapanunutan, kayang nga dawaten, labsana pa'y. Tati focus ti prayer ti Christian. Amen. Nag-grow tayo, ijayan dayan ti prayer tayo. So palasin yung amin. May kararag lagi ito eh. Ito no, na iti sumarsaron nun to, makita yo, iti manifestation nan ijay biyagyo. Ulita ka, dito'y palang i-receive you the revelation. Ito no kwa, umayan ti manifestation. Sayon to may baga, paiso gayam di bagbaga ni pastor. Tamaabot yung nga dajay level nga, kaslahaan nyo nga maabot. Deti nagmayat dito'y. Kaslahan mo nga kaya, kamno gayam ikararag mo, kat may reveal, kayam gayam. Adamot siya kunam nga kayam, ngumno aramidam gayam, man mo gayam nga kaya. That is human. The human ability kasta, but iti ability of God, dehan mo nga kaya, iti kinataom, no gayam, i-accept mo, i-apply mo kat bilibam, kayam gayam. Halayo? So, daday iti i-encourage ko nga i-prayo. Kasi mapanak ti dagito yun nga teaching, ti dagito yung nga ministry. Kahit ko may parang, no sino ni Apo Diyos ka na kayo. Kahit ko may parang, no sino kayo kay ni Apo Diyos. No anya nga power ti ada ka na tayo. Kahit no irugiyon nga kararag, da kayo ti unang makakatsap. Katandaanan nyo, kailangan tayo na ito'y, ti da ito yun nga last days. Da ito yun nga time ni Antichrist. Amen? Hallelujah. So that's it. That's my message for today. And I believe nga na-encourage kayo nga ag-pray ti kasto nga prayer. No ikararag yun ti first, ket awan the revelation, continue. Kasla pader da ita. Auren na puskol nga pader. Baritaam, hangan ni lumsot nga dagos.
Sige lata. Kasjay ka lata, kasjay. Amen. Nung nalaing ka ba, mga nakatali, talimi jay, kasjay. Tapno kasjay, mulaki jay. Amen. Ako mabando, kaya, manaw naman ilumsot, na jayon jay revelation nga kunak. Ibagbak na yata, ada di ipipray iti manunga days, kaya ada ti one time, ngagkapkapi akat, ijay nga na i-reveal. Ngamin, meditate ko yung karkararag ko for how many times, nagkapkapi akat, bigla nga na i-reveal. So, kitaan nyo iti, no di pa nagministro tayo. Because mawawata kain babadok ti Holy Spirit. The Holy Spirit nga dahi heaven, kinada dito'y earth, kinada dito'y katiso ti badok, His power. The more nga makitkitak niyay, kitaan nyo no, agministro tayo tata, hanga dahi masapol iti pulmo da imam no kway. Kung kunam lang ijay kat, mapapan jay power because of that revelation. Ti awan revelation na ijay, madidang tupay nga gilihans. Takaslawan power ti ima da. Kay kasi ka lang, katudo ka lang, kat mabaliktad ti tao. Why? Because of your knowledge. Kat no itultuloy ko nga na ito'y, hingga na nga makomprehend ko, jay Holy Spirit nga da kanyak, Spirit of life, nga mang pagungar tinatay. Idi agungar tinatay madamdama. That's the power of this. Hala nga pang personal nga life mo, aduti matulungam. Nagbaling ka nga powerful. So I encourage you to do this. Receive it. Amen? Hingga na meditation ni Jesus, di kinabak nang yo. Not your money, ni Jesus. And then parwari na ti money. Hala nga money, even dollar. Gold and silver. Houses. Vehicles. Kayang-kaya na ngay provide ay lumapno kayo kinabaknang nga knowledge ka ni Jesus. Oh, hallelujah. I believe in that. Ora lagi di mapan kumadya baksin, umaiking ka. Because kukuha ni Jesus the money. Amen. Hallelujah, kasi kumatap nung may demonstrate, tap na agbuyat ita galubong. Tap na ag-shine jay light ni Jesus. Tap na di ita galubong umaydan. Hanon nga di baksin di umaydan na umaydan ka ni Jesus. Hallelujah. Kasi kumati dapat, na dito kunadang agsilaw. Ano nga nasilawam nung parihas kayo nga agpigpigirgir di butang. Dapat ko masikat, apay pumingo, pigir-gir kakamsat. Apo, permi nga roon. No adakin ka ni Jesus, hanga kasta. Nung kunamot, apay nagpaisudi, tao nga daya, dan nakitak man nga hangag pigpigir-gir ko na rin. Di na silawam. Yung niyo, apay nita, aywan nga roon parihas ta. Sabagay adan ni Jesus, kung kunam makasilaw ka pa yaya. Parehas ko mo lang mga tumangtangkan din, nervyos na ako. So dapat sabali ka na tayo. Sabali tilubong. Hallelujah. Palakpak ka na Jesus. That's your life. Believe in Him. So, diretso nga prayer, ilid ko na kayo ti prayer of faith. Surutan na ito yung prayer of faith. Kasuti kasak nga agar-kalarag. So isurok ka na kayo iti aktual. Okay. Surutan na ito eh. Ama nga Diyos, Ama ni Apok nga Jesus, Creator of heaven and earth, madaydayaw ka. Tasika, ti kangatuan nga Diyos, pinaka-powerful nga Diyos, kabaknangan nga Diyos, kalaingan nga Diyos, mamati aking ka, kenti anak mo na Jesus, kenti Holy Spirit, kenti Ebanghelyo,
mamati ak, ngagpaypayso ka, karagiti saom, so agpasalamat ak, karagiti saom, para kanyak, babayan ka ni Jesus, babaten ti Holy Spirit, so tiday ting oras, dawatek, nga reveal mo ti sarilim kanyak, nga baknang nga Diyos, nga amak, sikat ti Diyos ko, sikat ti tatang ko, sikat ti kinabaknang ko, i-reveal mo, nga babaan ka ni Jesus, natawid ko amin ni gitoy, ada kanyak ni Jesus, kat ada kanyak ti kinabaknang, ada kanyak ni Jesus, ada kanyak ti biyag, ada kanyak ni Jesus, ada kanyak ti salonat, ada kanyak ni Jesus, ada kanyak ti power, kat aming nga power mo Ama, aming nga power ni Jesus, ada ti Holy Spirit, kat ti Holy Spirit ada kanyak, so nakawasanak, ay di pa nakabalin, ti Espiritu Santo, nakawasanak, iti ayat, ti kinalinteg, kinasanto, ti kinalaing, panakabalin, ada kanyak, tati Holy Spirit, ada kanyak, sumanibadata, siyak, ken si Kaama, may maysata, dito rabaw tiraga, amin nga kukwak, in Christ, by your Spirit, sutata, dayto yung tibiyag ko, i-reveal mo kanyak na gito, Ama, tapno makomprehend ko. Salamat, in Jesus' name, Amen. Hallelujah, Amen. Kasjay ti kasante kararag ti prayer of faith. I-apply yun jay, ket Holy Spirit ti mangi-reveal. So, God bless you. Hallelujah.